Some talk about Romo right there, Losomang. Post speaker Kalome Kazona to Hini ZPM Sorkar Thara Lopian Nuhian contractor 10 and that what he is at to Bituk and the Tatlata. Hey, he Sorkarom to Zong Song to let no Sorkarom to Zong Song letting I load in Kashia Tapanga Bak contractor Pakatina Tok Tailovang the order he that many PWD minister Zam Tak PWD manual lama taka lo chhuak chu nin ani lo mai theya hei hi PWD manual zom department te hian an ring do ne man mang do ne PMGS wa ya hi chuan central sarkar na pom lo na sa an du lo to pan tia PMGS wa ten dar velai chuan an mang lova ma se state sarkar nuaya project ang chi ate mo ten darang chi a hian contractor na panga ai tam nei ten an chang thelo zel don ni in order lai hi PWD nan hriat puyem PWD manual soidana ni ani MT khaka zona ani a tin zona danglia chuan tender chanin 5% aya niam a chang te chu poman ni lowang ti an ni tlat maya PMGS wa ya hian MLA te kan ni main tender kan chang fowa 20% ai niam te 18% ai niam ten kan chang forthin a chan chu thatak takin na te pot tho ani a tuna sarkar thara 5% ai niam ten dar chan phal lo tlat le schedule of rest sang mang khenga han revise cost index po 27% ai all district ania district danga phei chuan 27% ai cost index chumi om sia schedule of rate a bel le tinani kan traffic karing chu tianga ni laya 5% ai niam chan tum box si lo chuan a contractor nan pek te hi hlok tir kan vatum mmv tiang hi pathian ram khen tir kan tum dan ani mi ti kha kan zona ni boka tin 5% ai niam chan oil lo tian 10% ai san chan oil lo ti kha boka khalai kha chu ka soi thui lawanga en poni se enga tinge 5% aya niama chan khan oi tlat lo 6% na thongam te material lo nei sa te ro lo nei sa te thia kho kha chuan percent niam te pon chang te so kha sarkar hliap zel tur year of consolidation kan han ti le in ren chem kan ti nen hian he order khwa chok tak mai hi a in me alowin ka ria a CPWD manual kan mang mek ti kan ria PWD chuan chu tiang nen chuan a in bil thei don mi ti kha ka zona ni e ka lo me le zo bel na zo turin pu TBC lo ven chu la so mang pu speaker ka lo me tuna a zo na a e na a khan zo bel na zo du kan e chu construction of zol sei molcheng ke tum road priority number 1 da to ni alang ti lai hi da aloni to rengem ka che so lo chuan ne si roads kan som hi vaibel se jan hi som nga nia helaya zol sei mol cheng ke tum road hi vaibel se jan hi som nga man nia hei hi sarkar ma sa in priority da khiat ani lova khalaya kha department lamin priority an lo da rengem tu na zo na ka sarkar ma sa khan Nesits roads nuaya normative allocation chunga eng tikline nge lo da ti kha ka zobel na ne he kan member zom tak pu w shona ma hi tak salam felona wangin bo wanga phar maya har sa chum chungin ko le sham don em nia ko le sham o pu speaker kalome nia kaban ka phar sang ve thei si lawa mu lo pal thina ka zona chu hi riang tlei kong khi PMG suai hnuaya kum sang ni som pasari kum tir lama wa order chhuak ka sang ni som pasari oxtra park thla a khan na antana sang ni som nia thok zawani akong lai hrim akha chu ti chuan adiak thei me ka charo tania khilai ram khi aram rem tha fura chuan motor kal ahar ma kumin fura phei kha chuanin bu fai a phurlu thei lowani
chu wangin a minister hi ka zu tra o a kong a chelai le motor kal theilo na lai tan na lai thin te siam na tur te kan ngai tua ti chuan a thanem ngai na zara chu tiang chuan kan han tinok nok ani khi kong khi eng tika nge all weather road a siam ani theyang ti ka zota tin a panhina chuan tlang pui kong tlang pui chu angani kha khulai tlong le ninang ibial varwani lo khwa o kholai lung khami pan na kong an lai khu state priority project atang la ya chu sang hi som paria ta tran ania sang hi som pakwa zo tur ti ani ti chuan an thok hlei theilo nge ni kan pha sa lok khan state project monitoring board khanin an han en fia ti chuan mani loka terminate ani ti te kan lo fia hei hi ala tharlam e maya min chan thei chuan kalom ngotang engtia malak zel tum nge ni ti ka zot tin kan fiat ang khanin ban pharte ka har sat sia din vete ka har sata achang tu hian achan pual thoni wangin transport ami han zo lok kawan du em o nga ani o chu ka zo na ni mai te se ka lo me le a the ang a sang turin PWD chang tu minister pu wanal han la so mang pu speaker zona nei tu puram than moya zona kha an sang tai masaila zor sei mol cheng ke chumrot chungchang khania pin point kan ngai poi mo ni helai kong hi chu economic growth nang bang si khanin kan ngai poi mo a ma chopa po kan da ni amaro chu nangain kan du thamai ni o khatia zor sei mol cheng ke chumrot hi intermediate lane road da kan tu mani hitilaya motor te mai tan thina ni ron motor lian te po thole ho ka ni pel thina turin intermediate lane siami kan tu mani sumin ni fang chuan kan la tilo mai ni pu speaker tu na mi po kha ka soi kha intermediate lane thoni har sa da pakhat om chu land acquisition atana niya intermediate lane asiam tur khan ko ram ka akhoi rangai ta compensation tam taka pe ka ngai dona compensation company na chu ne city na antum ve thei si lawa state sarkar ina pe turin mintia masa compensation pe ka state economy atangin thlin si lawa chu wangin kana pending hlek mai ni purba dromo ekhanin contractor ten engwang na panga bak thon phallo ti hi adik khop mai soi kha amar ju practical experience kan mu to dana nangalu tukchonin anin dailo nei tu te po nai na tur ve ni pakhate panite pathum te chu lo thok kop lop lop an oma pali theng te poin panga te pon om amaro chu an na tho kha belsina do lo deoni na tamna na chuanin supervision ate khan du thu sam theilowa chu wangin tin achu lo sem dam kan tia christian kan nia contractor a thenina lo tho baka panga ai tam som don thoa chu wangin in sem zai te bo kha thalom le tin 5% ai niam chan phal lo ti kha an dilem lowa 5% ai niam chana chan thei te me maya amaro chu sarkar in adin la chu
below 5% ani hian atok viwa ai niama ni chuanin working the tour sin tiani chuwangin below 5% ai niam mi chuanin naina tour thea naina tordon ai chuan te hianin irek book mai ang ti kha ngai dan aum ta ni po speaker nia toitin kan min chuang lo vekin ka siama se ka zo bel zel lo nga ma se below 5% khan lo chang ta thup se contractor khan ret khai nang vek don an chan na khai nang vek don tin na nia ta khan thum vorin ngen ti don ta se ti ringot khachu speaker ta se manga zo na in chan zel chuan in ting ai nam lo to na mi te chu absolute figure o mania ta se dang ne nang lo wa chu ka soi do tin department tam takin har sannan tok me kani department tam takin an har sannan tok me khe thila hian chu practical ram mani speaker 5% below chin ai niamin chang om lo ta se puro bondo mo hian na pani ai tamu ta se speaker ngai ro he ho si fiam thu thona tur ani lawa speaker tak kan soya ma ni mol phona tur lamani don hian engtin mo hian kan om thina hi a thalawin ka ria hi kal phung thar kal zel dan tur ni chuan awan thalo em ka soi om zia zo kha chu nia 5% kha 5% a chang kha mu tum khan ni lo the lo a chan hiam kan tender khan anun don chuan 5% below ai hiam khan a chan the lo a chan chi lo 5% below a chang cheu kha engtin nge thu man vor don ni don thang to mai don ti khan ni speaker ato kan minister na thango look High Court ruling a kha speaker au min ka fia High Court ruling a khan a lawyers khapek tur ti kha ania kha he sarkar hena kalpui zelem speaker kan san lai khan an ngai dana ni lo pon longai thave phot mai sengin photana ta se ti ang khan ngai tura kha akal thui lu tu ka mo below 5% ai niama ni chuan awaka thalowe kan phim khore kan tia chu tiang ang principle nei chuan tender po kan ko ani a chan pon ron chang ani below 5% vek ke ani chu da chuan tu ngai thanang itiami dan angin kan ti dan zomin kan ti contractor amulo pon complain me lo dan angin kan ti Western bypass te po contractor sang idan un changa ready nang te po oma amaro chu dan angin kan rem pakhatin kan pe mai harsat na omlo HOUSE Chhung over zona kha tlang au lungwa ti vel khania agrim tlang pui o contractor F lalin sang aizol veng lai chu February di somni le pali sang ni somni panga khan terminate ania assessment of balance work tender tur le tur lo sungsang ngai tu na akal me ka ma kan lang he tai son Klimen lalming thanga zona kan continue champhai vai an kanan bethel zai on hi tundin muna tenge en call PWD National Highway Division 2 en call me kani ni somni paria tharuk sang ni somni pali khan PWD champhai division ne na tang hian plan chona ni e riang tlei kha kan ma chop ania four line an har se memo kong an ni thalawa ami mal poisa po amel bial tu hian am hang hial to chuwangin sarkar poi nangai poi moin asiam thachawang chu ka chan thei dan chun yome to speaker ale labo men chin khan I zo chana khanin e pu zing to sil suri road ti khom pal ho maya pu pui to sil suri road ti kha e sabri secretary te hi kan film khur ve khop maya henga hen ti sual pal kan lawa kan hanin en chhuaka
department lama chak local dan hi puk pui to sil suri road ti ani wangin angai ngai kan da chhuak ani ti kha house ta kan seya department lama chaka kan don dan ani e lai tu chu start question number zale somli pathum na kan kalanga zo turin member zom tak dr kb choi lo so mang who speaker kalome local administration department changtu an minister za om tak ne na ka zo na chu pakhat na somka sarkar kum kalai sangni somni pathum sangni somni pali le sangni somni pali sangni somni panga chunghen Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA scheme noya VC House saknar mu ani pakhat na ne panina achon munita se VC House engzat saknange mu ani ti kazo na ni le chak turin local administration department chang to minister pusila soibung ala somang Push speaker kalome Dr. Kb chua sai ha bil tu zom tak zo na na chan chu o mu ani ti ani tin bina khan sang ni somni pathum sang ni somni palia khan vis house hi som pakwa sak ani sang ni somni pali sang ni somni panga hian somni pakwa sakanya vain somni pariat tun financial year kan man liam tu ra hian vis house ani le zo bela zo turin zo no tu dr kb choi so mang alom ome speaker ka zo bel na chu eng khwa tenge VC house hi sak eng khwa tenge VC house hi sak tura than ani RGSA scheme hoya hen Mizorama hian VC house engzat nge sak ni to pathumna chon VC house pakhat sakdan cheng engzat nge rom hanani palina chon VC house sak tur hian eng tianga than nge anni pangana chon he scheme atang hian computer don niem don nita se engzat nge semchoni to parokna chon ADC area chunga hian VC house le computer te hi pek ve ani ti ka zo bel na ni speaker zo bel zo turin member zom tak putilal limpu ya lo so mang speaker kalome ka zo bel na chu kum sangni somni pali somni panga chung hian RGSA fund Mizoram Sarkarin don aniyem ani chuan ingzat nge man ani dan minshil them ti ani kalome zo bel na zo turin puvi masom chuanga so mang speaker kalome local administration department sang to minister dom tak pusila soivunga min chana ta na ka zo bel na chu 15 finance commission grants don tole la don tur min shil thayem 15 finance commission grants he government of India hian ahman dan tu ruam man na asiam chuan eng tin nge tini le zo bel na zo turin member zom tak pu gin zala la so mang speaker min som awang kalome nia VC house hi kan bir lama hianin nei lo kho kan la tam khop maya hei vai khotang murlen not dir tang ti te vapar ngai zol heng ho te hi rem chanangin kan minister min lo fiat saksela poisa om chuan ti chawani chu kan zona ni min ngai to sak thengem ti ni lo ume kan sei fo thin angin kan minister te hi zo belna engen zong ti ka shet lok ani thin si lo wa zo phe chu zo a thianga mara su an lai dring lo wa an sa la thelo ni pon kam sa thianga a theinga nga chang turin eledi chang tu minister
pusi lo sai bang la somang Speaker kalau me azona nei tu zona kha ADC area khan han tran ta ila RGS scheme hi RGSS scheme hi Mizoram pum pui ADC area te po ahua mani ta khan sak vek kha tum ania chutiang tur chuan ma po la ania tin asatur than thua khan district tina local administration hemi kan DLAO 10 khwa an mani bial chunga amamo te azirin anamo dan angkhan anron thanga chutiang chuan vis house sakna kha pe ani thina ni tin angani azona dangle khan vis house hi tun din huna hian avain kan sakto za chia hi kan hun malama khan engzang le omti kalo chiang lova nikum chunga kan sak ero khachu avain somni pariat kha ani thunga engpon ni se kan ho tu ten an thei tura ngai ila aram cham danin kan khil khale don nia tin enge ni kalo chin chia man chia lova adang irun pakhat sak mana khaneng cheng zat nge rom hanani le chu ni deu mai RGS scheme noya hian na component chikhang khang a oma chumi ji nga chuan hemi panchayat bhavan kanti vis house kanti hi sat theina component pakhat ji nga ania hemi pakhat sakna tan hian cheng noi som ni zel centralin aron ruam mana chutiang chuan sak ani thina ni tin kan member puti lal limpuya zo na kha speaker computer chung chang kha khongain min chan thei chuan min chang lo se computer hi hei po hi RGSA scheme noya tanga lei ania hei hi RGS scheme component pakhat ania nikum tip to mai lang in tun financial year kal zo tu ra hian somni pali ni nga chung hian somriat pariat computer set hi VC te na pe ania hei po hi DLAO 10 amamo te an bial chunga tangin an ron thanga chutiang chuan pe anni hei hi pek tumzel po alan nge ni tin kan member zom tak putilal himpuya zo nakha RGSA sang hi som hi pali ni nga chung hian dom na ni enge don ni chana man na ti kha ni in ka fia sang ni som ni pali som ni panga chung hian RGSA fund hi crore som don ania chu first installment ania September sang ni som ni palia khan kandong ania ti chana man ma hian Central Executive Committee na approve nuaya RGSA nuaya state le district at hokte lo atante VC te training na atante tin panchayat learning center din na turte tin common center service center din na atante china kan sayang khan panchayat bavante computer set khangang VC te tana leina tan khan man ani tin
pu ms dia pu masom tuanga zona khan 15 Finance Commission grant hi hlom ni a don ania pe kan nia basic grant antia chu anti grant ania tin apakhat le chuan tai grant ania chu tiang chuan hlom ni a then ania anti grant hi village council ten an mani kho chunga mason na an tho theina tura ta na grant pe ania tin anti grant ero hi chu tuin tur le sanitation lam atana man tura ruang man sa ania PHE ya aluta ti chuan helaya a ratio po hi tight hi za somruk ania an tight hi za somli ani thunga hei hi alo thlen hian VC te account direct in thun ani thrina sarkar emo department emo in cheng khatma po pen athiang lova State Finance Commission ina allocation asiam angin VC te account na hian da ngal thin ani tin don to le don lo ti kha aniam khanin ka hialai ka lo chin chia dana helai hi pu speaker han soide ulek tu lo min ka hria a sarkar emne ministry a khan sangni somni pakhat first installment kha alo luta amara che indiaran pumpuya poisa en kol dan te man chua dan le pek chua dan thar kha alo oma chumia wang chuan sarkarin har satna chi khangin anei ni te poin alanga ti chuan ni an tai ta hi ni zali chuang sarkar na kol nuwa pek ania an tai ero hi chu ni zanga chuang treasury a om nuwa pek chua ani chawa chuta chuan sang ni som pariat kum to pa o sang ni som ni pathum in thana sarkar thar alo piang ta a ti chuan sarkar thar chuan thei patop chuin a zui chhota a henga har san na chi khang lo oma hi zoi a sut kian chho ni in Delhi tlang ate po kan official ten tlan thador dora chutiang chon ti fel ngai tram masa a an lo la ti fel thei lo wakha thasom chungin sarkar thar hian a ching fel chawa ti chuan kum nga tram chunga 15 Finance Commission grant first installment VC te account na da bakha da anilova anhulam zonga VC te Hemi Finance Commission grant a hi sarkar thar lo pian nuwa hian VC te account na da lu ngal zelania thasom chungin tumthum installment thum hi VC te account na da lu man ani ti chuan sangni somni pathum somni pani ni thum chin hi kan don to ania VC te account na kan da lut ngal veka kan da lu nun ber hi nikum November ni somni paruk VC khom pui lai khan kamini tak khan an account na kan da luta ti chuan sangni somni pathum le ni li ero hi chu tuna hian kan be sei mek ania grant transfer certificate antia chu thelu thak to ania tuna hian kan be sei mek ani kha chan thiam dan ani pu speaker kalome
animal this house he Nikuma Khan Mizoram Pumpuya Saktumania Wangin Zatum Som Kochuang Kha Sakna Kandila Sumizi nga Trangchuan Zatum Som Patum Minron approved to ani Tichuan Sumizi nga Trangchuan this house Somli Pariat Khanikuma Sangson Kan Mua Kan Saa Tichuan Sakbel Zel Tumania Wangin Zatum Som Kuale Pali Kumina Hian Dilna kan thelut le towa chuan sum sangson RGSA nuaya a local huna pianga this house te hi sak turani a hei tun nai waya po hian sak mai tur kan neya champhai not bial tu kha iwan nei viau mai theini le lobo me chuan zona tanga kan kalang circulation number za le somli le palina zot turin member zom tak puvi mal som chuanga lo somang who speaker kalome star question number za somli palina health and family welfare department sang to minister dum tak pilorin puin min chana ta na ka zona chu sarkar in dam lo en kol tu nurse lakbel tumna anem anei ni chuan eng zan nge lakbel atum sang turin health and family welfare department chang tu minister pilorin pilo somang who speaker kalome he house om taka ka member pui puvi mal som tluanga MLA min zona ka chana pakhat na chu damlo en kol tu tur nurse hi lak bel tum me kani ti ni a apahni na kha anhwai ta lang hian damlo en kol tu tur nurse te lak tuman ni pakhat na chon senior nursing officer som an ni a nursing officer pa ngai kha somli an ni e kalome lomo me zobel na zot turin zona nei tu puvi mal som tu lo somang who speaker ka zobel na chu universal healthcare scheme kalpui tumna konga kan chief minister speecha damdoin sarkar damdoin kan ti changklung ang ati hi engtia ti changklung tumnge ti ani e le alo me zobel da zot turin member zom tak pulal suan thangai lo somang speaker kalome ko zobel na te pakhat na kulikon dam do in sak tum kha enge adin mun sum mu ani to em panina CSR atanga lung thalo zai te kha engzan nge an ni ti ni e zo tiam he mai zobel da zot turin member zom tak puke shamo somang speaker kalome an hial minister hi simlam MLA sompani atanga minister kan nik chun tian ya kan duat tin he kan duat hlen ya masa ma zo kan laka nge akol lat mai ni chu ka zo na chu kumin sang hi somni panga atanga somni paru chung hian doctor or specialist het lak tumna sarkar hian an yam pakhatna apan hina siha civil hospital datur CT scan kha avathang rei te ve he intinga lo thenang tikha ka zona nia zo thiam tlang le mai pakhatin la le shama o member zom tak pulan mon pu punte la somang pu speaker kalome ka zobel na chu sub center te CHC te building cheto tak tam le maya heng hi sak that tumna a omem in ye kalome no sin si amanak chumo ha pali zobel na pali kan lata a kan sai du mai chu thu noi deu phar ro khanin hela patang so zo na zo thiam deu kha ko mai kha lor riu mai chu wangin zo da zo khanin at so he kha tel lo thei sela member dang te peren zot veze lu ti kha isat lagi la ti kha kan in ngen non le ne le the nga chang turin
Health and Family Welfare Department Minister Pilori Puilo Somang. Speaker, allow me. Zona nei tu puvimal som tuanga zona hi Mizoram Universal Healthcare Scheme ti changtun na tan hian sarkar damdoi in te thuam that tumani a chumi tan chuanin casual nurse zathum lak tumani a lab technician te x-ray technician te a thil chi sang sang kha lak tumani a list kha kalau kol mai lawa ti chuanin chu ba ka chuanin ICU te kan function tir don bok ani ti chuan zona zo bel na min zo tu pulal chuan thanga zona kha kulikon damdo in tan sum hu ani to MT hi ta hianin zo bel na om takin kalowin ready sa a kan chiar menga kulikon atan hianin crore somthum le pali point pasari panga le psychiatry wa atan hian crore somni point somni le pali te hi ro man na nei ni a concept note hi hemi pahni tan hian empower interministerial committee a m donor khan ni somni le pakhat kha somni le panga khan submit to ani a hi hian approve to a DPR hi PWD in and prepare make ani tin kuliko azona panni na lung zai te kha somthum le pali an zai to a tuna hian an la zai chho mek zel ani ti chuan pushamo kha azona kha pushamo hi ka dot te lul ne ti khan min ti mai meya chhun chol hun chu achak lo wiawang CT scan sia hatan nei kha khong hei zo le chan na hun azowa kan ministry kan chan zo ti lo emniang le chu zo le sia hatana CT scan kha kan hak hel em to ke ni puin alei na hi kan process na po le arai to kan mu the trep to kan ringa ke ni chau po hian nor lawin central laman sarkar tlatawangin khulama ten lo zunora min ron nor chhong vele chu tiang vel chang kan in nora kan pe trep to ni ti kha kan soi du ani chuan pulal muan puya zo na kha ka doctor le specialist hedlak tumna omem ti kha pushamo kha po kha a ome tu na hianin lak phalna nei sa te po kan nei le mek to a list cha cha kha chu kan lak tur kha ka shelo tin chu ba ka tu na universal healthcare scheme kan phan tumna hianin consulting doctor te po atul angin kan la don ani ti kha kan soitel bok ani chuanin pumuan puya min zo na kha kasya ama se ta hian alis ta khan chher chwa sakat a om kan ti chang tlung do na hun te tlem de to kan ne vai muang tat zela boi thak na chu hi aron chok zung theilo hi an boi thak na ni min lo se thiam lo kula lo heta hianin ngopa CC te kol kul PHC te chhualung PHC te buban sub center te khwangleng sub center te mkon pui sub center te mautlang sub center te troi pui south sub center te ralwong sub center te munpui sub center te hliap pui sub center te maite sub center te siata sub center te buban sub center te khwangleng sub center te mkon pui staff quarter te mautlang sub center le staff quarter te troi pui apo staff quarter te ralwong a khang zong a khanin kan sathadon ani kalome pu speaker